Mangithwalisa mina mapholo ngithwalisa ngabantu abadala ekuthiwa idlozi mapholo. Mapholo abantu yilabantu abaningozi abasebenzele endaweni ongathi uyafika kuthiwa kahle. Nomtshela lo muntu mapholo ukuthi usizi lakhe selizwakele, ukukhala kwakhe sekuzwakele. Mhla ka14 and 15 and 16 kuwona uJuni inyanga konake uzobe ngekho. Yilo muntu ongayifuna impumelelo kodwa ufuna ukuphumelela uzobekho. Uthi umuntu nomuntu sekufika isikhathi sokuthi akayimemba. Uzinto zenze kuzobe ungakhishwa uzwakala kodwa amafuthawo sobe siwafaka emzimbeni wakho. Ingakho kwenza ukuthi lo ngenxa yokuthi akusizi ukuba nemali kodwa kukhona izicubu zakho zomzimba engasebenzi. Sikolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu lamigama ngingo MC Pholobas ishide lemhlophe mawuthanda propaganda yasabeka bathi sixilize singasuku rapper ngwarapelo lovete umuntu zawuqeda imali wabonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngeenduku singayiphetha abatshena nathi umthambo wegazi lethu umzanga kini zayifuna ulahla uBeetroot emashiti namhlophe kithi kodulela ufuka aqhula amaqhula intombi yaqhula emzini ngelinye ilanga nganiza kwethu ngiyongivumela ngiqedelele kodwa ngoba yona iqedwa cha nampela angiqedwa. Ngiyabingelela ke komdala nomncane ngibingelele kogogo nomkhulu ngibingelele enhla nasezantsi eMpumalanga eNtshonalanga ngibingelele kubona bonke abathandi nababukeli bakaSiya Viva TV1 siyaqhuqhumezela kakhulu ke ukuthi ke uzungalinge ukhohlwe ukusubscribe kwichannel yakhe ehamba phambili uSiya Viva TV1. Don't forget to subscribe, make sure ukuthi ke you touch that dial ulishintshe libe grey lisuke embalini ke obovu. Elami igama ngishilo wathi ngingo MC Pholobas ishide lemhlophe angihleli ke ngedosweni namhlanje ngihamba nokhokho Vula weyinyanga inkunzi malanga uDokotela uMhlongo eMgababa. Dokotela uMhlongo asikwamukele sikubingelele kuSiya Viva TV1. Asibingelele logogo sibingelele lomkhulu ngiqonda ukuthi nje kukonke camakho emakhosini bayede Thokozani sithi camagwini kunina nonke siyabingelela nje Pholoba kubona bonke emhlabeni abantu abasibukayo. Kuyintokozo enkulu Dokotela uthi sikhulumisane nawe osukwini la namhlanje usuku nosuku mawufikile usuke uze kubantu bakho abaningi abakwaziyo bese kuba nalabo abaqala nqa ubona uDokotela uMhlongo namhlanje mhlawumbe before sithola ukuthi ubani uMhlongo wenzani uMhlongo ngibuza ngezibomu leyo mbuzo namhlanje ngicela singene enombolweni zakho nama direction asekhaya asibambe nayi number ithi 083 406 8658 083 406 8658 umthomhlongo utholakala endaweni yaseMgababa eDurban abanye bathi seThekwini singaphansi kweTheku ngakhela inkosi uLuthuli eMgababa abanye bayasho ukuthi ke South Coast eMgababa area 7 istophi sakhona ikamthathelwa bathi se area 7 ngakamthathelwa mowaze station sesitimela nje eMgababa ubuza inyanga lapho nombuzo uDokotela ekuthiwa uMhlongo bawonke abantu bangazi ngisho amaphara khona ayangazi mapholo. Dokotela omkhulu kuyintokozo ukuthi sikhulumisane nawe ngiyaqala ukubona namhlanje ubani uMhlongo wenzani uMhlongo. Masikhuluma ngomhlongo sikhuluma ngendoda eyaphiwa amandla iphiwa amathongo noNkulunkulu ekwazi ukusiza abantu ngeke ngikusho ukuthi ivusa ishosha ngenxa ukuthi sengiyaziwa kulokho kodwa umuntu okwazi ukushintsha impilo nomuntu okwazi ukulekelela umuntu osenkingeni noma ngabe luphi uhlobo oludinga amakhambi esiZulu ngamanye amazwi uMhlongo umuntu ophendula amakhambi amahlamvu awaphendula akhulume nawo axoxe nawo akwazi ukwenza izinto inyanga umthandazi kuzoba igedla ungasho ngendlela oyifunayo kodwa umuntu osiza abantu ekugcineni. Singakanani isikhathi wenza lo msebenzi and lo msebenzi ufike kanjani kuwena? Ukufika komsebenzi mapholoba wafika ngisesontweni nami ngigwaba nezinsizwa kwa ukuthi nginalo ubizo bambake ugogo nozalo uma ubevele nabo abantu abadala naye esiza abantu kwaphetha kwanoma eyiyona lonto ethwasi senza yonke into so kwaqaphakela kumina ke mapholoba la ekuthe khona uma esaphila khona ngawuthatha lo msebenzi esaphila uthe masehamba emhlabeni yaphinde yasala lento yalomsebenzi kumina mapholoba enginethemba lokuthi abantu abadala baba nenhloso ukuthi engakahamba ugogo akanginikele izikhwama ngisesaphila anginika lesisibuso sesaphila mapholoba ngamanye amazwi kunjalo nje mapholoba. Hayi kabi njomane kodwa fanele ezinye zezinto ibakhuthaza abantu besemakhaya kafishane nje solokhu uqala umsebenzi wedlozi izini ezinhle ezike zakwehlela kulo msebenzi wedlozi mapholoba ngineyimoto
ngineyinkomo ngiqala umsebenzi werekuzana nginezimbuzi ngiqala umsebenzi wedlozi nginezimbuzi kodwa njengamanje nginezimoto nginezinkomo engiziphiwa abantu bebonga abantu bejabule nginamagusha engwaphiwa abantu bebonga amapholoba yonke into eyimfuyo ngayicabanga amapholoba senginayo ngenxa yabantu abadala nginomuzi mhlambe engilala wona ogculisayo ongathi umuntu mayubona ayitshethe ufuna ukubhuka ngenxa ukuthi umuhle kakhulu angifuni ukusho lokho ukuthi umuhle kakhulu kodwa inhloso yami eyokuthi nawe ongakabi sesimweni esiright sekuyisikhathi sokuthi sikwazi ukuxhumana ukwazi kuba right ngengawo mapholoba siningi into enginikwe idlozi mapholoba uselapho dokotela ungachoma ungangachoma kodwa ekugcineni usuke ukhuluma ngezinto ithongo lakho elathi qala lo msebenzi noma yenza lo msebenzi sizokulekelela ube nazo kodwa ligcini ngokuthi uthi wena singageza kanjani njengengane yethu njoba sikupha lo msebenzi liphele ukupha amandla futhi ukuthi ugeza abanye abantu iziphi izinto ngokujwayelekile ejwayele ukubongwa abantu kuwena uma sezibehlele uma besebenzise yakhe imithi bapholoba bayangazi abantu ukuthi ngilungisa abantu abadala la kaMhlongo bayangazi abantu ukuthi ngigeza amathunzi amnyama la kaMhlongo bayazi abantu ukuthi ngiyaphakamisa la kaMhlongo bayazi abantu ukuthi ngiyathwalisa la kaMhlongo kuya ngawo isigaba osifunayo so abantu ababongayo abantu abasizakele kulezi zinto esikhuluma ngazo abaxosha indlala eziko noma baxosha ikati edliko elileleziwe ngamanye amazwi abantu ababongayo abantu ababona imisebenzi emihle bapholoba bashintshelwe izimpilo zabo akade bengasebenzi sebeyasebenza akade bexoshwa emsebenzini sabasaxoshwa akade behambelwa abafazi babuyile abafazi bajabulile mapholoba bahlele emakhaya osomabhizinisi ekade sephasha izitolo cakuthi akusa-odeka kusenzeka ilutho zivuliwe itolo kuyakhutshekwa emabhizinisini mapholoba ibona-ke uhlobo labantu ekade bebonga into engibenzele yona le mapholoba uyakukhuthaza ukuthwala ngemkhovu angikukhuthaza mapholoba ukuthwala ngezilwane noma ngento ongayazi kodwa ngiyakukhuthaza ukuphakamisa ngomuntu wakini oyidlozi lakini ngoba ngekabi ingozi kule nto kuwena ilapho ke la ngifuna khona udokotela sithatha sibeke uma ethi uyathwalisa yena uthwalisa kanjani kafishane mangithwalisa mina mapholoba ngithwalisa ngabantu abadala ekuthiwa idlozi mapholoba is either ugogo noma umalume noma umkhulu noma uanti noma umalumekazi noma umntwana wakho ongasekho sifuna igama lakhe awuyi komvusa ethuneni sifuna igama lakhe nesibongo mase senza imkhuba yethu thina mapholoba simphakamise lapha azophakamisa impilo yakho kwenza ukuthi madukane nesitolo esodwa kukhulu izitolo zibe u5 makade unemoto eyodwa kukhulu imoto zibe yiningi mekade usebenza enkampanini ubamba izinto zibambeke mekade uzama ngendlela ozama ngayo kwenzeka izinto zenzeke ingakho ke ngathola le gama lokuthi uzinto ubabakazi izinto ziyenze ngoba ngenza lento exaka abantu ukuthi ngenze kodwa mina ngifike nginyathele masiyenzeka mapholoba yini engenza umuntu azishaya isifuba ngawe dokotela uMhlongo athi awubalwa namaqola eningizimu Afrika ukungabaleki mapholoba ngiyalibamba ucingo lami kumnyama kubovu eyoqala lonto 2 uqiniso kunalo mapholoba into engingakwazi ukuyenza ngiyamtshela ukuthi umuntu ke ngikwazi ukuyenza 3 angiqashile mapholoba lengikhona khona ngekhaya ngamanye amazwi akekho umuntu ongaqola umuntu ajika azohlala kubo abantu baqola abantu yilabantu abangozi abasebenzele endaweni ongathi uyafika thiwa akasekho seqasha omunye umuntu mina ngisekhaya ngizinzile nje emakhaya mapholoba khona around khona yonke into mawufika ngikwazi ukubaleka ngishiya ikhaya iyona into engime ngayo mapholoba le udokotela uyahlola makuukuthi uyahlola uhlola ngamalini ngiyahlola mapholoba ngihlola ngo500 rand mangifica kaMhlongo ekhaya kodwa mesamba efonini kube yi1000 rand mapholoba asiphinde inombolo zika dokotela nayi lo number lejwayelekile bathi 083 406 8658 083 406 8658 bayayicula abanye le number pholoba Dokotela omkhulu asingene endabeni enkulu nekuyiyona ndaba iningi labantu elimngayo egameni elithi nina bodokotela enithanda abantu ekudokotela uMhlongo nodokotela uNjongo usuku la ngomhla ka14 olwa ngomhla ka15 nolwa ngomhla ka16 kuJune nibiza abantu nithi nasi special sokukhulula abantu ezinkingeni ababhekene nazo uma sithi siyabakhulula abantu kubasket wenu niphetheni lengathi mangibhukhela ukuza kuwena Njomane noNjongo nizongisiza ngayo mhlawumbe ke usubalulela izinto enizobe nizenza ngomhla ka14 15 16 June ngiyazi akuvumelekile ugiya amapholoba akuvumelekile kodwa ukuthi angigiye ngigiyela lo muntu mapholobo kade ahlupheka izinsizi zakhe sezahlabanisa nomndeni wagcina khamba unkosikazi wagcina eshiwe ingane wasala yedwa ngifuna umtshela lo muntu mapholobo ukuthi usizi lakhe selizwakele ukukhala kwakhe sekuzwakele mhla ka14 and 15 and 16 kuwona uJune inyanga konakele umuntu ozobe ngekho yilo muntu ongayifuna impumelelo kodwa ufuna ukuphumelela uzobe khona ake ngiqale la
mapholo soke sikhulula abantu ematrictwangweni abantu sibakhulule ebubheni sizobakhulela enhluphekweni sizobakhulula ekuthenini bahambe becela babo bathini babila abantu mapholo bahambe bancetheze eduze kwabanye abafana behambe bewashela imoto abafana sizokhulula lo nto ke mapholoba ukuthi umuntu nomuntu sekufika isikhathi sokuthi akayimele ngabe umuntu wesifazane ngabe umuntu wesilisa kodwa sekufika isikhathi sokuthi zimele indaba yokuphila ngokucela ulandela abanye abafana ulandela abanye obaba siphelile manje 14 and 15 and 16 elami lokugcina mapholoba lithi nje umuntu osele umuntu osafuna ukuhlupheka kodwa wena ofuna uqosha ikhathi eziko wena ofuna uqosha intupheka so besikhona 14 and 15 into esime ngazo ke mapholoba sobe sime ngevavo sime ngokuhlambulula abantu egubhini abayithatha ezinhlangeni abayithatha zangabasebenzela kukona konke abakuthatha abakusebenzela so mesibe ngaleyo nto mapholoba ekuthenini soba sine operation delete sobe delete into ezisemzimbeni umuntu lezi inhlanga ezingamsebenzela zasafuna abantu bafuna ukumshaya abantu bebembona sobe delete lo nto sifaka okusha mapholoba okuyizinhlanga mongazwani nenhlanga siba nalo uhlelo lokuthi kube khona esizokufaka emzimbeni okumayelana nalento sobe siyenza bamba uzinto zenze kuzoba ungakhishwa uzwakala kodwa amafuthawo sobe siwafaka emzimbeni wakho ingakho kwenza ukuthi ngalela langa sibuthi sizokhipha abantu enhluphekweni mapholoba onga afford ngalelo langa siyamdinga mapholoba uzobe sizakala ngale mali le ethanda ukuba ngcono nemali pholoba ekwazi ukubambeka Ningizimu Afrika bashilo odokotela ukuthi into abazobe beyenza ingaphezulu kwa 20,000 yes mapholoba ngamuntu ngamunye kodwa ngaleli gama noma ngaleli ilanga bazobe bethi noma ngawumuphi umuntu akabe nemali engango 5,000 rand kuphela uyabhuka ku 0790453446 ngiphinde 0790453446 ubhuke ngo 500 rand bese ufika usuphethe 4,500 odokotela babili udokotela uNjongo nodokotela uNjomane shuthi kuhlangene ke ingane zakwethu NN lana ngaleli ilanga Ningizimu Africa worldwide udokotela uMhlongo ngiyafuna ukuthi ngamdedeli engakuphendulanga lokho kubili kube kuthathu kube 5 mhlambe dokotela masingayiqala kanje asikhulume ngomuntu one problem yokuthi isitho sakhe sangasese sikhala amanzi loyo muntu nizobe nimsiza yini ngaleli langa lespecial sobe simsiza mapholoba ngenxa ukuthi akusiza ukuba nemali kodwa kukhona izitubu zakho zomzimba engasebenzi ngiyaqala umuntu onenkinga ecisha ukufana naleyo mapholoba akasifonele eliphela ngoba ngesikwazi ukuthatha isigodle emgaba basosibeka la kodwa soyithatha into ezibalekile esobe sithe ngalo ngayizoba la kwamapholoba ngiqonda ukuthi wena onenkinga ehlukile engahlangani nalo kuphakamisa kodwa ozobe ufike kuzophakamisa sitshele kusekhona isikhathi ukuthi unenkinga e1 no2 no3 sikwazi ukuphatha into zakho noma iphasela lakho sifike sizolithi fu mase sikunikile lento sikunika yona kunomuntu onenkinga njengamanje ubheke kwi divorce akayithande ndakazi ukuthi kudalwa yini ningamsiza kanjani Tshontsha akantshontsha mapholoba iskipa somyeni wakhe mako wesifazane mako wesilisa akantshontsha iskipa somuntu aphila naye ngamanye amazwi sidinga insila nje kuphela kulozo zinto zama divorce mapholoba maseza la kuthini senza imlingo thina athi ephinde emumva uyena ozositshela ukuthi kwenzekani mapholoba sifuna insila nje kuphela 0790453446 ngiyaphinda 0790453446 yona nombolo ke ubhalisa kuyona ubhalisela ke ukuza kwispecialist sahleli naye ke udokotela uMhlongo uNjomane kaMgabha utholakala eMgabha kodwa ngaleli langa bathi balapha ebusuku ngo12 olwandle Sicathuliswe dokotela why nikhethe ukusiza abantu ebusuku yini lefihliwe yini lecashile angithi kunemkhuba phela amapholoba yethu njengoba uwazi ukuthi siphakamise ngendlela ezihlukene khona inkosazane la khona inkosi yami esemanzini khona inkosi yalolwandle ipholoba ezinye indawo soyihamba amapholoba sebeyibonile abanye sihamba sibacelela kodwa ngalelo langa sakhetha kuyiyona indawo amapholoba olwandle la kufanele sigcine khona nabantu esiyokwazi ukuthi noma ngabe inkinga pholoba lo muntu owafaka inhlanga eqaleni eyifaka abanye abantu zeyigroup nayo yonke into asikwazi ukuthi siyomlahla emfuleni kodwa kudinga ukuthi siyomlahla sisebenzisa ulwandle mapholoba ngoba ulwandle lufana nokuthi kuyinto engahlali nento engcolile ingakho ke sikhetha ukuthi asambe kube ngamphela indaba olwandle mapholoba Ninazo yini into ezokuthandeka ngaleli langa sinazo mapholoba ingakho ngithi mina makhona umuntu ofuna into eseceleni akamesana ishaye le namba mapholoba le yakho yes Ningizimu Afrika usashaya u0790453446 Hlasimbe yes ake sibuze lapha Thina komagemblane uthini ngathi nako nje mapholoba niyangena la kulezi inhlanga Thina bosomabhizinisi
Osomabhizinisi makhona mefuna into engaphezulu mapholo. Angithi zikhona izinto zo-15, ikhona izinto zo-30 la kwaMhlongo, zikhona zo-75, ikhona zo-120, izokhona zo-200. Kodwa kuya ngokuthi wena yini oyifunayo. Mesana ushaya inambeni wena mase usixoxa nawe eceleni kuba ukuthi zangalolo langa sesiyazi ukuthi wena ulungelwe yini noma yini into okufanele sikuphathele yona. Ningizimu Afrika worldwide sibonga kakhulu kuba noDokotela uMhlongo kusiya Viva TV1 lami igama ngingu-MC Pholobas uandile waka Ngcobo 0790453446 siyabonga nje manje. Siyabonga kakhulu mapholoba.